Ngo ni iminsi yashize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku muvuduko udasanzwe mu buryo bwo kwirukana zino nyeshyamba zaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 zakomeje kugenda zizengereza Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Nyuma y'iminsi itari mikeya abasirikari bose barwanaga ku ruhande rwa M23 bagaragaye bari gukwira ibishwaro ndetse abandi bakagenda bafatwa, abandi bagatangira kugenda bicwa, abandi bagafungwa bigiye bitandukanye. Uduce tumwe na tumwe M23 yari yaramaze kugenda yigaruriza tukagenda twamburwa n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yaramaze gushimangira ko itazigera yemera kuganira n'uyu mutwe wa M23 cyangwa se kwemera ko uyu mutwe wa M23 uzashobora gufata kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi yashize, mu mezi ya mbere y'umwaka wa 2025 wagitangira, uyu mutwe wa M23 winjiye muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukagenda ufata uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye two muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amahanga amwe n'amwe yagiye atandukanye agasaba uyu mutwe wa M23 ko warekura tuno duce wamaze kugenda wigarurira, ariko bikaba iby'ubusa. Amahanga amwe n'amwe akagenda yohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kwirukana zino nyeshyamba za M23, ahubwo aho kuhava zikigarurira uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, umuriro ukagenda ukomera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibikorwa remezo bikagenda byangirika, abaturage batari bakeya bakagenda bapfa bagera ku bihumbi 10 bakagenda bapfira muri iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ishize igisirikare cya FARDC gifatanyije na imbonerakure z'u Burundi neza Neva Evariste Ndayishimiye ndetse na Wazalendo bavuze yuko bari ku muvuduko udasanzwe mu buryo bwo guhashya zino nyeshyamba za M23, kuko byagaragaye inyeshyamba za M23 ziruka ku mirongo y'urugamba ndetse zikamburwa uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, dore ko bambuwe uduce tugera ku 10. Kugeza ubu ngubu kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 kugeza ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi z'ukwezi kwa gatandatu 2025, 23 yarongeye izura umugara ndetse inakubita abasirikare bamwe na bamwe bagiye batandukanye, harimo Wazalendo, harimo imbonerakure za Neva Evariste Ndayishimiye, ndetse bano Barundi bongera kugaragaza impamvu bagomba kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuze yuko bano Barundi bashobora kuba bongeye kugambanirwa ku mirongo y'urugamba, dore ko mu gace ka Uvira ahantu inyeshyamba za M23 zakubitaga zishaka kwigarura kano gace, zigakubitaho zigataruka zigasubira inyuma, kuko hari hapakiyemo imbonerakure nyinshi z'igihugu cy'u Burundi. Kino gihugu cy'u Burundi kiganje muri kano gace ka Uvira, by'umwihariko ngo ni ku gace konyine kari gasigaye M23 itari ifite mu duce twose dukoze kuri kino gihugu cy'u Burundi, mu buryo bwo kugira ngo bagera mu mujyi wa Bujumbura byoroshye. Nyuma y'uko M23 yaje kubona biyoboye, yaje guterana amagambo na Neva Evariste Ndayishimiye, ndetse banavuga yuko bazita binjira mu gihugu cy'u Burundi bagatangira kugenda barasa. Umutwe wa M23 wese ukora agashya kagiye gatandukanye, ndetse uhita unihuza n'umutwe wajengereje Neva Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi, uhita wihuza n'uyu mutwe wa Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi. M23 wayivuga bagahita bumva Red Tabara, wavuga Red Tabara bagahita bumva M23. Amakuru yaje gusakazwa, igihugu cy'u Burundi gitangira gutitira, bavuga yuko intasi za M23 zamaze kugera muri kino gihugu cy'u Burundi, ndetse igihugu cy'u Burundi gitangira gukora control igiye itandukanye, kigagenda gifata abantu bamwe na bamwe bagiye batandukanye nk'abanyarwanda ndetse n'abagande, bakajyanwa gufungirwa ahantu habi cyane, ndetse bakicwa urupfu rw'agashinyaguro, bagafungirwa mu mazi arimo umunyu, ndetse abandi bagakubitwa bikomeye cyane. Abarokotse muri icyo gihe bakahunga bakaza mu gihugu cy'u Rwanda bakagaruka iwabo, bashimaga Imana, dore ko uwarokokaga icyo gihe yari 1% ugereranyije n'abapfiriye muri kino gihugu cy'u Burundi, mu buryo bwo gutinya izi nyeshyamba za M23 zazahita ngo zishyira kino gihugu cy'u Burundi hasi, nk'uko intambara yari yamaze gutangizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sultan Makenga ndetse na Colonel Nanga n'abandi bagiye batandukanye bafatanyije kuyobora uyu mutwe wa M23
gatatu nibo bivugiye yuko rwose nta kabuza bo bari guharanira kwishyira kwizana kwa muntu, ariko kubona igihugu cy'u Burundi gikomeza kiza kivanga mu bitakireba ndetse banashimangira yuko bavuga yuko kabone ko n'iyi ntambara yarangira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izahita ibyukira mu gihugu cy'u Burundi. Nuko rero byatangiye abaturage batangira kugenda bicwa b'Abanyarwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye muri kino gihugu cy'u Burundi. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda ku ibuto yanditseho subscribe, ujye hasi muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe, ukora icyo bita share, ukanda like zigere ku 10 kugira ngo bijye gufasha kubona amakuru n'ibiganiro. Ikaze.